Ila nganga whanau e whatara whatsa mua le fwoi whapoponga tātou po kalame, ma no lama le stai fua manuia, ma no le tau atai, ma no fwoi le pare mai tātou po kalame ni yaso. Ia, manatu la ata oto ia faamai ni o tai loloto po ia sautu whawha Samoa, mai le tai sama o le tui manua se pa ia fili ma pule tu o whamai na tau ilo i ma lo, le nao ta oto se alau, ia ai tātou ue sula le lofa malanga le tua. O whai ana, te mai fwoi loto se fua mas tātou wola, tatono le wasa faauti le otu le faimea I le lofa faifai o tātou tapa au ne rangi o whaana te mai lotu so I fua ia mo fo I sa mātou wala tātou te toe whilo ia I pe au mangaru e le tātou po kalame ia na o sila mai Samoa o mātou whatasi ma le li I salavau la lei le tamali a tātou tunu pe o na mātou tāsanga ina ia I le lava no whaafonga I tātou tanoa ngā tunu mau ai se mea ngā mo ai whamoi moe fwoi nao nei whatanoanga. Ia, ai, o leo maa whatasia tō maro o tātou pōklame. Sunga ia Seiuli Kruger Roache. Ia, maro na wasoi fōmonia whataro whātu, Seiuli. Ia, maro wasoi fō maua, pa ia mali maru kakongu o whakasi mai ngei vai keimi. Ia, whamaruru atu fwoi a inga mawhioanga. Ranga o lefta I loe suafasi o so. Ia, ai, o te tono lava pe o ia I pa ia mamaru ele mwhai o na to e sea pe whapopo si I o te pela o tātou tanoa o Samoa, o a inga, o a whioanga, ia o le nuu, ma le tapu nuu, o le whanua, ma le tapu a whanua, ia o mana tofi Samoa mai lava I o nei, a tumu si I o nei u, ia e whapena fo I langona, ia ai, lau sunga se Iuli o le alo mai le toa, ua le wharanginga leo se Iuli, alo mai le toa, ma alo se ia, o le a matalata po kalame ni aso. O no le te a tau sauni ma o e whai tātou talanoanga. E le o whena e sa o le message le nga sauni e lo telefoni. Nga I Thailand o... O le mako group chat, o le mako whai mga malanga I Chiang Mai 7s I le lakure I Thailand. Ia, whafonga la. O le a tātou talanoa e so o tātou mta upule nei e muli. Whai o tātou pōklame, ala matala noa pe ono whai atu o le sunga e Seiuli e tele o nā ngā wā ia mai o te tonu fwoi Samoa naua e silifia leile a nganga o tātou pōklame. O nei ngā wā a tonu e wheso soani e te mai silifia fwoi le nei fwoi tamali al tātou tonu upo leo so ia Seiuli ia ai o le wala uria lea o lea ia I le teimi o ma temine e ngā lue e so ani me la kapisi mai ase to ngal me ma fu ai na e ngalu e le va nga la sunga se yuri mal faro ia le ai ia o ke langa ko fuaka ko ma mal va wala winga le ali ia a ko wa ve fo ile me e mo iso wa ngai ile me o ma ko ngalu ngi vai kai ia ile mo lunga se me ka alu ia u ia ko ai Yeah, if I may for the color if you can't play, teach it. Yeah, pe ole pe la mela nga loke ngo foinge. Yeah, or keminge. Yeah, o loke director of rugby I Priors. Skalapu I Concord, second division subbies. Yeah, fa pe fo I le fo I okay maki I le academy o Sri Lanka. O fly high. Yeah. Male me fo ila ia le fo mo fala winga e ngā lue I ma Wellington University I Amerika. Pei o ngai ko finga la iki ia le fo inga ka whaumangi ia ka alonga ale au longo noa. Ia whafkai le di inga mo fo lewa ngō ke whaia o ngai le au kengi Australia. Le au longo noa. Paro whaftai uso e le tau tau wawe se manu tau pulea. O le lau te, o le mwhaina e sauno Seiuli, o le hatonu le taimi wa leo e sauno a le mwhaina e ta alo whawhela o le kere ilo ka alo e sauno. Whamaka e leo ngā vea, ma coach le liwa ke whako le leo o coach Seiuli pe a whainei fusu anga whamai e alo a whina mnau te li, Dad, wa o ke whako a whai e kam fusu le mele, kam sang koru o kilpang a whaila, le leo ngā rata, so le ke ilo ai le leila o coach malo, a e whawhela wa so le ai. O nei tau no te loa lava sa le leila o te alu. Ai na whawhiana a mata mai au fiat fo ima o fotu le au nanga uso I le. Nga umororo lang ka alu. Ai whapea ngai kamala leo o ke loa coach. Pauala o ngawala au mai au I St. George. Le lua afe sful lua ma le lua afe sful koru nga whaia au ngai inga. Ai
Ia ua laki fo ia le o kamaka alu. Ia kausanga mua e moke le i o ile ia fo ile whaino nanga ua nga isi ai kulanga laiki. Ia le kausanga lunga lua. Ia ile i whai inga mako au. A olonga ponga. Ia nga uma ko au mako mahalo champing. Ia ka pungi no markalap. Pe o o le whainga. Ia pe o le mea whainga le ua nga sui mai ai. Ia ai nga usaula ia o whaia o nga i ia two blues. Ia kemio Parramatta Parramatta two blues. O ngā fu isa ka alu ko pupuai. Ia ai pe inga o amaka mai lenga o whaia o nga mai ngai le lua fe sfuluiva. Ia ua pe ua aveanga auala nga whaia o nga mai ai. Ia ua mo mai fo ingi sia whangoa i ngiva kemio pe whi almena i Sri Lanka. Ia ngā maka mai inga. Ongo le avangoa nga mai two blues. Malo. Na whawhena maua e Sri Lanka. Wa le te nei Si sa no pe whawhena maua mai. Le lua fesfuru walu. Na whaima koko le nginga i o i paka two blues. Ia ai vai ko lai sa uskamiki inkia nga e sa vali mai e foi. E fa sa vali langa tai fau. Ia nga saulo skama mai ke o le ala o mea nga vai fa ko le sevens o le ko le ngi mo ko au sevens. Femelas kamiki e mawhai lang o ka alu. Ia o aula e heila open door policy a fia ka alu ia susua ko mea lau ke ia. Ia ka umwhaile ka koringi isau e se wha pu se karangoanga. Ia os kamakiki nga o longa Godfather e whai e o kamaro mai Sri Lanka o le se inkia las kamiki o le Sri Lankan. O kamiki Sri Lanka. E feololo fo o kamalo fo ila nga sa nga ia faia ia mele o PLK o nga ia nga faia of o PLK ele o ninga o nga producing ia PLK o le Godfather la wa alu nga eskamiki le wale leilang ka alu fai mai lor kala a longa Godfather a fa pe o ia nga fo nga coaching i sionga e manga o vakul ka ngaka ngai i Sri Lanka e o inga ngai ka meki kupupua i Sri Lanka ia pe o aveanga ia lua fes furvalu lua fes fuluiva i kupua se mea lua fe lua se fulu lua fe lua kasi ia kwa koe vala au mai asi ko le ka mar ka meki le lua fes lufu kol ia ai le kupu fo ia se mea ai ke lo last year le lia yungi eu koe vai mai pe vai ngai fai mai ai lava ia so ngai ke le kupu se se ka kia ia fa melo vidi mai mai e apa mo ia le bo uma kongi lo pase se saudi mai lo sa Sri Lanka e a makale academy ia ka ke le kan ko winga fo ia ai le wa o le fa lima ngo o Sri Lanka i le fo la saudi ko se tema Ma lo o le se fua o aunga luenga ni vea ma coach o inga lue le True Blue True Blues o tasi lea au o pokalampu le sa su e mai ma sa ile mai ni se o New South Wales se sa le a Warrota ia o True Blues e ka alu lunga shoot shield o le tournament mo lunga le inge ia ma ngai fo i ka fai ka mai ia pe o la uia ia sao o nga o le lua fe lua se furu wa ke mi kongo al covid ia nga o usa fa pele ma faia o nga ale counts po le under 20 ia o le ponga la ma ko under 20 ia o nga saua mai le furu o ngo kausanga i le lua se furu le ka kamiki o le ponga la se mako au ia si mako au ka maka pe o kamiki uma ia le manga o mia ele manga ia nga waku mako au ia e faila la ukala ia se kausanga fainka ia wai langa ile se malo mako au i kausanga a ko ala ile se malo ia ka longa mua po ile nga se kele ko kesi a ka longa mako ka longa mua ma mani se lau lo se furu mani le ai mako e fai si fainka ia nga mako fo ia nga mo ile mercy rule il shoot you ele se me ka se mercy rule al mo ka longa ma Renwick ikuchi o le fa fainka e ko lu se furu mingu ke la ko au se lau mo kupu au ai sa ro la foni mai pe fa la valo ia
ai lam ka le ko ke I fa sa ale ngau ka inga la ia male o ele o se fa ia o ele fo isa u ia ngau ka inga ke fia fa ia o nga po ke fia coach I se au kele po se o ole o fua la o ngā ka mo whainga o le uinga o kainga is upskill upskill ka whangau ia maua values mama po whaafewhenga maua le ngau ka inga o la ka pie le ngaka le leo ka alo ia aia o inga fo le leo le amio ma le masangi ma le ola whina ia o le ngau o le maanga ia na ka unga las pe ka unga ia so le last year le lua afe lufu fa kalu mai ia le mako vaenga ia le ia se mako malo lua afe lua sfu ia ko se fulu kasinga ialo wa avea le representinga pe Australia ka ngaka a konga Samoa fa pe fo fiki at the international level international level malo I mai las futas sukas fa fa ia Seiuli le kamiki Sri Lanka o ta alo po le se me no ela na fita alo ma tu fo ia e ta sa no o pi tatou tal no lo I tatou sungi I kia ma Sri Lanka pe na ko le kiki ma soka kiki ai le ai se me se sa no po fe o nga ila ile fita ano ia le la e makau kia e o foi le uso la kiki o skama kiki le e makua o ke le manga e ka o kulai mo ia o ngai ka kia le o ka alo ia Sydney uni ia o ka langa la Sydney uni ia pe o ka lapu maurunga ia ngai fefo ia la la o ka alo ka kia Sydney uni pe o le mea la ngai fafkai fo le I lo ngalo ko finga ia la wa o lo ka alo lunga se me e ngau ka inga te rele ngata na pe Sydney Union au le si uni ole yungi nga la ka pi tasina au ke fili mai ai te mai ti mole a foi le Warata Warata ia mo o tu lunga le wala pi ma lo fafta ta se tu len mele Sri Lanka ole ha se tu lang masalo o sa mo o ina la ka pi Sri Lanka le ai ko ke le maka kia le longo ao sa mo Sri Lanka ia o ka o fo Sri Lanka o le ku wa se lau limas fu ka sanga ka lunga ila ka pi ai longa fo e se aku ele ngaka ile mala malama ma le ngau le la ka pi pe o ka Sri Lanka ia ai pe o a fainga fo ia la ka pi ia la vea ke le la ka pi Sri Lanka el porkiki ia so ai pe o melanga le wa fa o makula ia menga o faile academy ia awang I mako loko I pe la vea mako I winga ia fa porkiki makola ia upskill develop ia amaka mai ale under 10 12 14 16 ia fo inga isi alo aku o mako ngalu e mungi vai kai ia pe o menga le mo el fafkai ma ila fafsi ano fafta I se uni o te loa I lo wanga wa amal me lo e au sia ai le te sa no ala vale upskill mo tamai ai o te tau na tele ni tamai te e ke foi le ke managing la to se fo ta pe e ma manager o ele le se le ni ma o le ai lo nga va ai sa me wa ele pe le avano ele ai o le ko akele o le a ko I du maku a ko ia se ki se ngau fa penga ai pe o auia ele ai se me Sili longa fia ma lo ka ngau I vai kus ka mai kiki ia laua mo mai se ngui ala ko ainga ia o le sfakai kainga ia o ka mai kiki ngoia Nick Ben o ka mai ki mai Central Coast o Palaki o ngai ia lau ka kingi lau ka ngaka so anga amaka mai ngai nga ngofol mako fale nga pokfa ka si bati trick in mako fale ia ai ka kia le lo fole ia laua o fa mangui ela fo ngofos ka mai ngai ka ngaka la fo ka alo la ka e mala I Amerika tele ia o balanga le fa fo ta to tu no ta ruai fa ta longa sa o ta o no sa singelo ano la le o le kon kala ke male ka ko au ke ko fiko le wona pi o le au fa va ma lo pi to ilunga Australia te to fit ia ele fa pe la o se me foi le fa ko fa fo se
Ona le e mafuang. Ta se ela le ase tu langa la ele la kapi tono Sri Lanka temi nei a o le afo se anga iluma ia le wo whanongoto ngā o mga mai fo ia Thailand. E lei o e ave mako au e ko kele inga travel ia mako au onga e expose o le ngau ka inga ia e fai fo le mako academy Roache Global Sevens Academy. O le uia ngau ka inga ia faali ali ia ma develop ka mi. I ka ngaka e kaunga i loa ma ki kilo. Fa kau e mwhai ngala ko kofia ngai ka mi ki ave moangi i rumangai. Pei ia e kele alanga whea vea i mako au ia o le ngai kausanga i mako i Thailand, mako mai mako i Malaysia, ia e mako whai ule New York i a November. Pei o malanga ngā lea i au ia waku konga i Australia. Masangi fo i kausanga umanga ave under 18s i New Zealand. Ia e la kongu la fa malolo la kikina. Fai keres kaung kao o tournaments ia le Global Youth le fai New Zealand. Ia pe o le mea ngā le fai si fa malolonga. Ia nanga e kele ngau. Ia e a empty ale pocket. Ia o le mwhainga fa kingo se mea. Ma alo whaftai a whawhea le whanau lia le wa sau nei lai Amerika mo lau sunga Seiuli. Ia whafkai fo ia ngā maua mai ngai e ko a valu ngai kei ki ngau mai Wellington University. E ka alole Division 1 i Amerika. Investigate. Ia ngau mai le ia ka alo ia mako ia Bryas. E keimi o whai. Ia le whalau whai ngau pe whai ngau lako so angi lako Hell Week. Ia whapea fo i le lako le saunginga mo le lako championship i te sema. So o le ala e saunginga fo i la i ngai auala ngai whamaungi anga le maalofia ia. Ia e maka ko fo mga andua i oi whafu. Malo. O te lo le a whatelehina lau lia la sunga Seiuli mai atu no i whafo i le nei fo i tāleni o le coach. Ia peo vem whai a onga. Ai ola o lela ese le Sili ona sa o la male malanga talo i nei Samoa. Sa o fatalo i nei le sunga le coach o le au no fali. Ia o ta foi je mato no fali o tasile i uni malo si foi Samoa o ana. A me se foi le au le si mato no i no fali. Ai o le lana ma fatalo no male o lawa lakpili. Ai no ofisili ai le sungari fai aonga ia ai sau no mai o tau le ai ani avano le foi lava ia tu tanto au le ta ali ia ke vai ku isi ko mingi fo ia tangata o lai big fans o mansa mo mai tu no fa foi fi la kapi for mai talo fai la kapi sa mo cuz Samoan is known as ole kasi la kapi ceiling ia le ona sau e whiringa rei le mea. Mata e whawhento ia tina e la kapile i Samoa al tātou li uni. O le fo e ise ngau ka inga e whaise nga Academy Samoa. Ia. Ai pei o lau sau nganga le la kapi e le lei umaka alonga. A o ia. Ke ua se o o malo ui karkongu. E klopo le la kapi yungi. Langa le fo i le vanga fo i mai se fanga mai i o i fo i Netherlands le fo i mo wai i opportunity singa fa pe ala ku Europa a ko ala e anga ngo ai makele le la fo le ia au me fainga ka alo i po ia pangi Amerika me pe au le lakpili pe nga o ngia Australia pe fa pe ke laki pe o menga ai fela ka i me o ka ko ko o le ngau ka inga fo le lakpi liki dai ia le fo ia ise uso le ngalu fo ngi lakpi lik Samoa ia pe o ngai nga le fai mfaso ka i Samoa e aki o ia la a fa pe mo wale me aki e ise walo i Samoa ia pe o le menga e sininga ma no faftai le te sa no o le o longa wenga o le improve o skills tamaiti ma pa matangata le fifia ta longa me se la kapi o ai si mea walo te whanau te na paule whaine whaamtala lai titi ma awi i waenga lea manisi fo i meo e so soani ai i o walanga coach e la vea o mai ame ke misa whamon mora si le ma en Sili o la uia ia philosophy in mon mea o kamaka alo ia e ko kela ko baki fa koe values full pasengi
o le lakapi ai o le luas fulpasegi ia o le fitness ma luka mo'e ga faapenga so ia o ngā la ia e le ngaka pe o le upskill po o le faalelei akili o au skio po o au ngaigoiga faakamaka-alu ai faapenga foi le upskill po le faa o lou mafaufau e kāua me ke faikauiga e kāua me ke makamaka ai ia e aʻoaʻoiga pei o laʻuia ga overarching e lē gaka yes o laʻuia philosophy lai fai ai I want to coach and upskill the person first le kagaka kua upskill mulimuli lai o le athlete po le kamakaalu pei o singa sosoaku gai no winga a te whamatala lau saunoanga ia seki ia the mindset e mani e melo e sau nui ua le o le ngango e tatou pokalama e apala e me oma o le me te fie fai tau o le me fwina le a ola i tono lo fatu mono roto ia ta ola i ta nonga o winga e fai tau i me e le lei positive e maua e saole o lea lava ma no fafta ia atono nau fafonga tatu tunu e le na o le mea foi sa tatu tel noa i me fitu le tatu ama tatu ai wae o le ato e fai foi le sita ronga fa wau pe al tatu po klame ia ma le songa Seiuli ia pe a feitu sai mo o na no ia te lo le la fa no mai la va le te me le foi tamali o tatu tunu a le ta o tu la ile media ia ma so o tu lo la ma le tapo klame le na ia ai le leina motu le pāle o silifia. Ia, o lea tele ni o varau dia, ia, sanga iane hi ai o le tai, wa wha moe moe o le Road Academy. Road Club. Ia, maana. Ia, manuia lava fufuanga ia, ma, ai sisi o varau dia, ho ilele wa pe, ngai sponsor mai vainga la le, ia, ma wai foi un singo kapasi se sponsor ngai vainga Amerika wa ia. La fai la vaku special coach. Le la vaku ka special coach. Ia mano ia famoniele tu na fa mo uso mano ia ai ta se e tu la so o lo ia me fitu ia ta tel noi o le ase me la ta noi le me mai suka ia fa fo mai sa mo la tina tu so nga ia Seiuli e sa no foi ia ile ta o me ta si fia ia ma me fa la fa ta tu o mai le ia so ai o se me no fa fo ia sa no ia ia mano so i fua ia e pe o le aka ko whangasa o malama. Pei o le faamai le a kiri po ko kele ka ko a whainga. O le suka. O longa, o le whainga ka. O le suka. E ma whainga whainga ai lava pe a maka fo le suka nga whaamasau le aro isi faamai ko morikingo. Pei o ngau mea whainga wa vai le kele o fo mai. Wa ngau lava ia control a longa ponga ia e mo ia fe mai le secure ai pe o kalkala ia o le suka po le diabetes o kaimio ai ku piko lenga iai lenga a maka mai ai kwa fa ingoa ngei lava ai wanga fa ingoa le diabetes wa langa o le winga o le upo o le diabetes o le saifa o le saifa o le onga ia i kanka umai nga mau le suka mankua i la makanga wa le suka ia nga va ai le vaenga le maui o kingo kangaka onga le ma le aru so i le fali le tau onga o le ka fai le kingo e fa palingi a wale ma fai e le kingo ko fa nga inga le suka le ko kongo le kingo e ave ma malo si anga so o le se fa mai fo o le fa mai so nga a makalanga vai ua le ele me ka o le insulin po insulin ua le mawhai ele mea nga control le sukar ka ngaka sa o le mela sa le mai suka sa nga le paua nga le ngole diabetes a o nga vai keiminge ia le ua sau ua iai le nga anu le o langa ua vai aku kanka fo mai e iai ka ngaka nga whanga ngau pe develop ia le diabetes le
Awa iei fo ikangaka ua solo ua kele alanga o kangaka makua. Ua mau le suka. Ngā lua no leo ku ainga whaingoa le vaenga o le type 1 and adult onset diabetes. Pe o le suka lea nga o kangaka makua nga mau ai. Onga, o le suka po le type 1 leo le suka. O le mea ua le ngai ua le lava le supply ale ake pili po le pancreas e ngake whaia le insulin po le insulin e nga whaangai o inga le suka le kongor ki ngor kangaka a o le type 2 o le insulin ne ua produce pa e le whai ua le work po ua defective type 1 ua le lava le production of insulin type 2 ua iei le insulin ai ua defective le insulin le fai pe yo le mea o le mea le e fai le fai ngol vanga o le insulin resistance o le ua le mawhai le insulin nga wha inga le suka le wai kongor kingo e alunga iei o le a wha ingo le suka i ko kongo lo kingo ai le wha anga i lo sel e palangia e wha ingo e la ko le oxidation pe o le mea le e wa ai e fo a ko sila inga i kangaka le ua mo le suka le a wha inga la ko au me ngā la e wako i loa e foma i whamai e kakau o nga kipi pe amputate the vai po sea o nga ki ua palangia po le gangrene pe o ngai mea ngai lua ai pe ua makua i whainga kā i a kako ngā kau i whaafo ia ai e whaingo fie a ko upe o kako a kako follow i kako principle o leo langa soifua malo ringa a toa lenga ko whaalungo i vai aso lea pe ia o ngā whaakingo le mele malo whaftai Seiuli e mawhai a tatou fo i tua o lo Sili o longa winga e iei leo ngā suka le tino pe a whai pesa o le suka e maua o le suka e maua i le malo si anga ai manga o mia la nga mawhai e le kingo o le ao nganga o le insulin le sau e ngake controllinga le level o suka e kongor kingor kangaka longa winga o le suka e ao ngā mo le tino ai iei le level e tauna kaunga pāling o ni o watu o lo la le mele o watu le te sau no i longa winga ua le mawhai na control le suka o le whainga whaonga inga mankua so se mea aia ke kausami e ke leo mea aia e iaia le suka e ma peo o falaua e breakdown fo ia e maua le suka e mwhainga whaonga inga o le suka o i ngai maua le malo si anga po le energy o kangaka e ka ua le suka i le olo so i fo malo ringa kangaka but e kaunga mawhai o na controllinga pe o le mea ngā le ia ai pe o le whaangongoanga la i le mele sa type le sa adult onset diabetes o le winga ua whaingoa ai type 1 ma type 2 o longa wo o fo i whaanga witi ua mau ai pe o le mea la ngā sa mua sa diabetes ngā umala ia adult onset diabetes ai ke ova aku ia ngai le mai le mo adult ua mau ai ka miki la iki le lau ka ngofiro le vaenga o le type 1 ma le type 2 o le kele ala le type 1 le fo o ngole aka mai ma le me fa tenkolosi fa per fa faamai le ua mau ai ngai alo i le kui ngai kangaka ia mfainga kui le insulin ma ngam faire nga ola mo se ola nga manguia mas me fa penga o le type 2 ia pe o le mea le ko ke ali ko ke le fo ia ko kangaka le mau le diabetes vai gaming o le type 2 penga amaka fo inga type 2 ale wa o le type 1 onga e mawhainga e so fa penga ai okay lo inga mfaingo fia ia pe ile faingo fia ai mawhai mau fo se me ko mfai ko fa fo ia pe fa ai kikia ile kausinga le kausami ma kaumaf ma lo whaftai se o Sili tua i ile se ngā o le lua a maua o le type 2 lo nuinga o le amatanga na o le sa ole
pre-diabetic before you type 2. Okay. Yeah. Iai fo nga easy ka ngaka ua e whanga ngau mai ia. O lai type 1. O nga ele o ngā lue le inga ia le ake pili le po le pancreas. So le type 1 la lea o le kanga whangau mai po se whamanino mai whamai. E whainga e whangau mai wa e type 1. Pe whai whainga develop. Le winga develop. E ai makua mai. Ele o develop le ake pili e producing. So e whai whainga develop. Okay. So a whapea la o le no whanau mai o te reo mo suka. Ai o whasoro no matua mo le suka o le ana le type 1 na po le 2. Po le 2. Maa ngai le Sili. O Tesla ngai whai i lau faamai. O le faamai la e fuafua la le level o le suka. Po o fea a whapea ua maua lunga ke le level suka. Inga wha o ngā le vaenga le kui. Le insulin. O le kui la ko ke le ala ngai kangaka i e kui. E level type 1. Pa o ko ke le au kangaka e la iki foa pe ngai whangau la iki le whangau mai la iki au maua type 1. Ia o type 1 nga. Al ko akele o type 2 e develop later on. Okay. Pe ko akele o kako e afa pe la ke sau mai sa mo e kele mai suka sa e mai suka ngi Australia. Se lau pa singer type 2. Okay. So o le type 2 a ia o develop mudi later. Ma no whaftai. Au ta no le vaenga si mai la no whinangalo wai o le whafonga tatu tunu o te loe a tasile o tatu e fo i e leo saunoanga a Matautia i le vaenga leo tata noi o le suka a maua tangata ngasangase leo le mai suka o whaingo fie o na sawa ai pe whaatele ina i aisi mai le maua tangata po whaonga i le ngana lata mai he se to e sauno whamole se yuli pe mai ole a whainga o suka pe inga kanongo ole palangia le po le oxidation wai a whaapea la le ua mawalunga le mele ang po le fo mai ua mawalunga i le suka i kongolo koko ia mangkua la koko kangaka e pa ia malava organs po isi ku ainga ko konga o kangaka wako ama le lo kaukau a whaapea la le e a whainga le suka le koko le mawalunga le suka o i ngai mawhai e o ngā palangia e le ngaka le whakakainga o whapea e o i le liver o ngā la ngā lue whainga kā fo i le ngā kua i whiu le liver ngā lue o ngā o le e kaum whai e vai mama e se aku le suka le makong ia o le si mea la akele wa kele ngako silfia ngi ma vavai ia o mo whakungao ke le a whainga le whakungao pe a mawalunga ke le ko olea langa le la kaum whai le kingo e maka o kia le fofuanga o le li i kingo o le la kaum whai le kingo e ke alu so o ile mea ngā mai ke alu so o ngai o le kauma whai le kingo e vai mama mai le ko ia le suka le i kongo lo kidneys so overwork ia o le a whainga fo ilea le kele ma le angoa i o akungu ai mai se a akungu third world countries o le mea piko Sili nga kele nga whaupopo o whale whaamama koko langa wa kele le a whainga o e le ngaka le vai kau mafa mai si a faamai ia ale angoa i foi e le ofiso so ngeika ia ka ko ia e mau le suka ma nei te le usalo saunoanga te whamanatu o le suka mau alo mai suka o le awhengo fie o nā whainei stotonga e ma nei a fuilo saunoanga wo mantua e le pese a le au pese a mai oi pia no suatia se le pese a ka ale au so e totolo o tawaso sa ka o le three blind brothers mai le te mantua le si sua fo le si uso o va ai la to pese i totonga o a fa pe feto mo mai o le fa matala ina o le anga va aso di se mani fa matala ina na o totonga tangata mano na nga i le o e sa no e sa le a fa pu o tino o mano le tua o no le nganga ia e wi anga fa pe le ska sa nginga lo ko sa le fa ia la ngai le fa ta lo fie me ia o me ia o fa ta si ma fi o le fa ina la le suka
e vave tele na sawa isi maafia ai ia a o tatou iaila ni faafitauli e iai se avanoa e mawhai ai o lea se auala. A lea foi sa ue Fautuaga i se mea e mawhai ai ona faaititia ia le afia o tatou i le gasegase. Ia po se Fautuaga foi i e o lai maua le gasegase pe iai se sosoani pe le ai il taimi o lea ua taamata tuia na ia se sauno mai lo ai sunga le le ai ka kele ila asia la le se solution po se ase me po se Fautuaga ai ai le type 3 ia Peio ke wo puipuia ia au le mele o le wa le mafai o le mele wa kele ka mo ai Alzheimer's po dementia wa va ai le as insulin resistance of the brain so mankuala o type type 1 type 2 it's insulin resistant au ku inga SS le fo over ai le masau ma le alo le fai mai fa pe le val makua e o ke langa ese al val makua ka ko ese makua ingalo a me anga o le loa ka ngaka o ainga dementia po Alzheimer's fo pe o mela ia o ngei mea malava pe o lau safsili e whainga wha fo ia i le kausinga o lo soifua malolo inga e kele mangoa e poko lame i fafo o e mawhai o ngai whaki ngoi ngai a o poka lame leo ke ngalua ia o kaimingi e ka o le half point o poka lame nga e mawhai o nga lea o le ale au ngal poka lame ia mau ai lea o inga o oi ia mawhai inga sui lau a mio ma lau masangi ko kele o ngai kakangaka e mai o i diets o longa ponga o diets e longa e diets ia e koe foi lau a mio ma lau masangi o le mele ngau ka le pokalame ma le mea foi o whai whakakakanga ia maua se ai ia sui le a mio ma le masangi pe o singa soso aku ngai ia su Malo ia maftai ia e mana ia pe tu sau no foi li se uli wa le la wa e sau no mana ia tele va ngalo no winga e akaku mele o le diet a fa pe sulua mas e sulua va ia so pe ono masina e mo foi ko foi ia ia o la le tangata ia sui ana mionga sui le lifestyle sui le habit sa ole e peia o mei o foi a koi i kolenginga po le developinga upskilling o kamka alu e mo develop ka ua kele me e fanga inga po le mafau ka ua me fai ka winga ma o winga ka u foi me fala ngolongoi so o poka la me la le a esa e ka ua lo wa o winga fo pe fai mai wa fiku se fulu pe valus fulu ma ko lo so fu ia ngai li kai pe la ngai ke le afe au ma le ia ngai ko i lo vala winga ai pe o le menga le ai mai ser ka kan ngol i faamai o ngai a controlling le me o ia a ko la mo ngi swinga le lei mo le anga inu ano faftai o le wai ta o le ono su tau sanga fitus fulu vars fulu tu sara poran matua e mawhai ona whai le swing ai provide lana i lo willing i lo loto malie e pia mele sa fiu le tapo klamo mo ono man fitu wa oman kan o mei al mal e o le vai o le whole food o le ai o le ono man fitu o lo se manga tangata ke associate maka ko fem ko ko ia mai fucking kingi ai e tatau ai le io o name e tatau na ia sau swinga lo mafa lo fai el fatte ingale peke yo o le mafa ia o ke le ko tinga ni mau mal tu spai ala sau foi la ngal mafa o fatte ingale te lo sau lo mafa te mini o lo va ia tu ile afi wai lo le ia la me lo mafa o kango ye o ke mu pi atango la mai le fatte ingale
i le long run e pe i pongsa tatou mafau tatou mata e le mafau kai mila o mai le mai a le lava ka ki ai lava tulo ia matau sami ia mea ia ma over suka ingo le ia a whapea laia o aolo te mafau e sui laka sui lata instead o le ano mai kai au o le ailo aia lo kifa KFC ai tatou nei e kina sa vali tauna ia se la fatu ia sunga waranga pe le lau fia oe ai na o ia se o fo se e faasoa mai I vai nga ia pe langa o fain kan so fuanga male o langa ngi vai kai o pisi uma ka ko o kele o ka ko ele la va nga lue pe o ngi ku ko ke ngo foi ele uso e kele ai pe o me la ngai fa finka ia o foi kai mika e malu ruka ia ia ole o ila ko fi ngo foi lunga le o ngo po le fa pe e usu le fiku ia o ila ko fi usu foi lunga ai pe o me ngai wai langa ali ai se koko ele me fain sel fa pe nga ko ngo foi so fo maloro inga nga ko ale ka ko fa ku puipuia ma koko ngi ka ko fua lelei ia e fua mai fo inga ole mai ai pe o le mea nga ia I le vaainga male ngau ka inga o le pokalame ia maua ai mai se ka kanga kang ia koe avea ka ngosia ka kou le ka kou malama anga I le soifua maloroinga it's your job o le ngaluenga nga oi o le yes e o le aka mai o le aka fo mai mai o le aka mai le li fo pai I le whaapea la nga e alu lea ai o Krispy Kreme fai mai le ke malo sila nga e ke sila fia mea I le kakau nga ai koe le kele o maleanga nga o mea ai lau e pe I vai la au ese lau ku e kongo le vai la au o le pau wale le number 1 le vaenga la ia whaakau la ko mea ai ele o popole wapea whaakau mea le langa e maua so I fua manolo inga no nga le pau wale mea ia maua ma whaakau ia nga mo ele o la kuku pe o le singa so aku nga na no faftai ia o le sa o le o le marketing o mengi o products ma e au fia me ai so se me lava e ma lo si el fatosina mai ko singa ngo fia I ka ko maka ai mai se lava tata no pela I me tau mafama ia le we sa no sa le ia ai ina me oma ata lo fa ka ia o lo Sili Seiuli o le la te termina te aveta o tua o lo winga afa pe o le fixu go sanga a le te mo suka o ke le loa I wa fa kai o ke le suka ko kike o suka mo last time le on way fa lo o blood test ia fa mai langa fa mai le kala le fa mtanga fo mai fa mai langa ki e suka I lungo le ko ia fa pa o mai la no ia mo I loa so for mo fa ia si umi for a while a le lo mangilo blood test o ke le samo ia ele ai ma se me o le ai ala o masuka ai le ngoro fa mtanga a fa pe o le ke mo ngi suka te min nei o te le loa la ungo me a tu fa no I se ki nga wa ia ma telefoi olha, ninguém vale ulu. O mai e pe a fa pe de pa lengi suka. Ai o lem fa ina mo so ani pe a sui le tama. Ma sui. pe o lo suka. Ia le la ka o ka ko ka lu fa ka si fo mo fo mai. A fa pe ye sa fo mai. A fa pe le la ka nga lu ngi. Ia ka ka ngo va kula po kala. Ia fa po kala me. Ai alu mo mo e ave lo fo mai. E kankanga e lau fo mai fa pe o ngai ingung ia fala a fa pe ngai mo ko kela ka suka metformin ingu po diabetes po le alo fala au ngai e manga o miela ka ko nga lu fa kasi malo fo mai ia ama fa inga ko kipi la lo fala au wa fa pe le ke type 2 ele ai se winga fa inga ko fo ia ia fo pe ama fa e control au kausami ia pe la o ngai ka ngaka masangi ma ko ngalu e uma lova mai lewa okay e le fa pela la okay ngai ko fo ila ia ila kausami malo masangi le ngai la ngai o lo kausami malo masangi le lenga mo ile mai lenga fu mai le mai ai ko fo ila ia e ko fu mai fo ile mai e le ai fa pela ai
ngofo mai kapula mai kukua ngai in amionga mamasa nginga fou ia le ala o inga. Ia. Ia. So e mauti noa e mwhanga koe e mawhai tue whafoi. Pe a whai e te malie ma e se kilo ma whau maro whina ngalo. E te aro whalawa oi e te oi maro a inga wa o ngi wha ngase. E le ngata i tangata e mua al sawha tangata le mua suka. Ai tau tilo foi. E sawha koe foi mo i tangata le a inga. Ia wa ki rako si ki ngā alo ki ngā inga marka mau. Le mo foi se fia o le fanau. Ia o wo foi. Ai o lem foi il foi ngo lem foi tue fa foi. Pe a fai e. Ai fa fela fo mai foi e ke la ko mai ingo pe wa langa e. Ia te lo o le tele o fo mai e la tu nganga ia te malos. Maybe o le money after ia mai si me sailing of fora. Ai o ke lo la ko intention ia mau le te malos. Ai o lai fo ke fo mai e tele tangata na te vai was ka nga fa pe le ka o fo mai sa pe ko du ka ai fiu fo e mai fo nga e o mai le so le ni fo fa solo mai e tangata ia o le me na fa e la tala nga ka na ko le ska me fo mai ia se para ka fo mai ia e le nga fo la ia le e ko sui mai le ai o le ngana po kalamele o le po kalamele o sa no mai half point e tangata sa mo e suka sa so ani e mai ai pe o ta ua le o sa no e fa fonga mai sa mo le fa fonga sa mo la fai e manuia e ta taula na tu mau e ma fa au e lo a war kai me ko fo i lata me masani le no te mo ia wa o ko sa fo na suka ia pe fa pe ka wala o manga o mia pe e tau singa le soifua maloroinga ele fa pe fa kala le ma ku fa o le kau singa o soifua maloroinga ia va ai ele fa pe nga o le ai kai au ai ia kau sami kai mi lava ia i loa mea lai ma fai o ka kau ia o ke roinga ele ai ma se si o ka ko ele i loa le me ka kau nga ai ma le mea ele ka kau nga ai pe ia i ko kele foka ko i lo le lei maleanga ia la ngoi si kai ia e fa fingo finga fa isi me pe yo oska kan ngo aku le ngi mai kai lo tai ta o te la ia mo ene te fa fonga mai o le wo mo ia pe fo ta o fo i le na tu fa mo mai le tu no suka le na mali o si o ka sengi le al mela o le mana o fa sta tong wa ia ke fa longo mai ese ki ngal me pe fa manu ale no le mai ia o pe al me tonu ale sa no palangia tin ai le mana ona ekipi ia o ia so lo le mo se o anko ia o su ia fo fono ia mamaliu ai o tasile o mo kule mai o no winga ni tam fa ia fo mai mo se so ani mo tatou ai le fa pe ta fia ai le tupu pe a fa ile suia ia tatou ia me tatou tau sami ma tatou ai ma o sa ole ia wa pe o ko kele male ia ka ko fo mai ia e se ngau ia ka ko malos ai longa po ngau ka ko la vai e fengo fia fo mai langa e lai lo fo mai ai fa ia o le la warunga ai nga le fruit le vegetables ke la ai wo i rol para e ke pepelo wa nga kala u fai ko me ngale me palang ava kula u mele ke alo el fo mai e wai langa e lai si la fia el fo mai e ke le o eskan ka ora la kum fainga pe o vai nga le ka ko ia ai me se ka ko mo pacifica ia ke lo nga ka ko uma e ka uma lava o ngila lang e mo wan nge vai nga yo vai nga o ka usam ai le nga ka usam yo ponga iska ka afa pe la u manga ia po le leila ko kingo va pe o yo lo ke malo si no e ele me ka o le skinny fat ke o e fa pe menga e ke si e ke va ai ko ke le ka nga ka fit la e va ai ku ai ke eu o mai yoso onga ya ele o soifua malo lo inga ma fa malo sia ia la ko internals wa e se me na ku mai fafu ia o ko ia pe ngai fa si a fainga
sa ola I le wana ngale te na I fo me lo se yuli le tau noi fa me le si a onga fo a kire la po sa onga fo mai po se me na no se fo tu a wat fa tau I mo fa no e reflect mai I fa fo mai ngai fa fo ia le yo ton ia ko ngla ka ko ki kasi e a le ala e kusa fo pe ka e mota ai e tati le lo ma ila le ka ke mo and e le ai ama se si I lo whaarango langa wā. O le ali inga kōwhia o ke ngofo I lo kingonga. So e le ai ala se si e sili inga ke le akure mamlama. Lo o oe lava. I lo oe soifua manono inga. Inka ke roinga le lei lava e le o malosi lo ka kingo. E au kako, ia le okay, le se ki la e ka ke I lo le lei, ka ke ala I furka e au, ka ke vai vai. Ia ai langa ai mai se ia makua me pe nga le ai fa malos ki nga le ai nga le le o ka mala ius o nga ia la e manga ngau ai pe o me la nga anu e ka ua I o le o ka ua le le o nga ia mafai o nga mo wailing mafkanga ai pe o nga nga ia malo sa no tai so lo ia e sa le ia wai pe al tatal no ave nei faasoa ona tatilo e pe wa le la sa nga se fo iso ka mai suka no lo te mina mai ai o wa fa fi sa mo skim ko so ko pa se e mai ro mai e sa wa fere dile e ke sa wa fere vi mai nei o so le sam ia o ka no ko vai foi le ave fa mai ia o ka ma foi la vale ave fo mai ia o fefe al fo mai kui a le winga na tala o le tate vai fa ma fo faule ina a inga mo tatou a inga ia mo ai o lai ma fai na mo o file mu pe a fai e tatou tam fai pe a sa no ngale na sa no ye e sili le puipuia na lo togafitia lo winga la e le na o so ani nei le health point ia po o le a faaitele fo ia nisi sa no nga manista no nga fa mamlam e le mo na o tatou o lea o gasegase suka Seiuli ai mo tangata fo'i o lai le o ia ina ia taunu le opure sa o le lei o le puipuia wa langa ia e manga o mia uma lava malama ka ko wa pe o le nga le point e ko ia o inga o I lo soifua manolo inga o le kauanga a fa pe nga e fai le health points ai kire o inga langa fa pe o spoka la me fo inga le rosa wa fai ia a kongon me nga le ku ma wo se swing mas me e pe o ai o le health points pe ia pe fo o ngai kamaka alo le ka alo ia ba ko nga fai le health points to put on weight so e au nga for both ways e fen fa alu si fa ai mai se kamaka alo because ia set langa ia ke le yo o a fa inga yaso uma so se kaimi calling ai elite athletes is unhealthy ai karang ai ka alo I mo ka mo o nga ia o le kele male ngo ai o le impact ngai mo lo kingo yaso uma kolengi so we ka ua la pe fa fenga recover pe o ngai me la ki la ngai I le piko le ka maka alo pa nga ufa nga fo le health points ia mau ai ma put on weight ia ka maka alo malo pe a fai mana mia pe fai ma mia malo fa tai ia o te lo le o tele le vanga o a fia fo tatal no nga so se yuli fa tele ia ai la foto ile ia no te sa no e disi me e finga lo fa so tu ma ia ma le lapta inga ma sani lava wa ta o ia na o fa so tu lava ia ai fo I lava o ia man malo tanto o fa fonga po le ase me finga lo ia nga fa table of no ia o le fa malo longa ia o le se au nga kruka po o le fa malo longa ia me alo fa mai deri langa wo va ai so ia le maka o kia o le fa malo longa pe a fa pe sa o fa kingo inga le mea e ka kaunga nga lua ia ile afo le soifua malo longa ka ngaka pe o se mai fai mai o apa ile fa fo ia le nga makua ia I luma o unga uva ai va venga le ali
onga o langa whamalono. So o la uia la ngau ko inga I le pikole I faasoa I fua malono inga. Whailau ngaluenga. Ai avelo whakokua I le li. Mai langa o inga. E pa u mamai manguia. Whapea whamalono. E mawhainga koe kawhia e se aingi mai. I kongo o kingo kangaka. Pero ole kau whainga uma mele whailau ngaluenga. Ia. Mau a ewe uma e whaile ngaluenga kangaka. Ai ave umalong whakokua. Malong kan kongo I le li. Wa o ngai e auala mai e whamalono. Ia pero singa lasi upunga ngei. Ngei a fiafi. Malo, faaitele la sunga Seiuli ia nau faafonga tatu wa tunuu na sia o toe faapopo tula vai ei. Ai mana ia leo saunoi ia Seiuli. Ia one walanga e rofo I tatu wa tunuu e ile upu e mau e lafo mau e maitau o le tunuu e whaitau laulu. Ia e la e manino ha. Lea i le se whamano longa voi le matawhaia. E mati le whainga me o le whamano longa. Ai o le tala noa tu lava I le soifuanga I so oma. Ai manino an sa nonga se yuri whaftai. O le whaatuatua, o le mea voila le atangi ai, oe, si o kaukala kiki ai le mele, atangi ai le lofina ngalo tamari, imaro lo tamaulalo. Ona ua tele le mamano le tunu ua manuia I le polkalame le te whaatinoina. Malau soani, ai o lea lava te ave lava, o le waa venga na le li iman whaamano longa na le li le refer e lau sa noang. Ai le ona o so malo si whaftai o so leo mao e sa ola e toi fo ia o le ia opo masani a tatu whai o ilo e o maa le aso ai o me o mai whtawhea I e tatu fufuanga whare ainga pisi ngā ruenga o pisi nisi o me whare lotu me whare maa lo whalautonga mso se mea ai toi fo I la vai ainga toi fo I la vai te oi maa ia ona sa oile o le upfo ile le wa e sa no manino e le la sistala te fa yatua na le upo te fa popo ia le fa mai ai ia ola e ole ai o inga na ia o ia o lo le ia to sa malisi upo na fa mai o to tino man le tua ia le la sa ola sa no nga se yuli e fo I mai ia te o le luka after inga o lo ola malo lo ina ia faaitele sa mo tatou proklame foi na ia fato faamai tatou tunu o Seiuli. Manguia ia ngaluenga ko le aso ia ai se upu sala ia lafo upulea ingu le ainga. Ia mano faaitele o so ia o le langona foi na le toi faaluina le sunga pau sunga Seiuli le o sauno atu ia tatou ave le yuta e fai moso le ia so vi ele tua mo wi ala mo fai varo filima mo fai varo fi asa mo le foi fai un le vai aso. Ia se ia ulia foi le mais fo mo mo le toi ma lo fa anga te le lava ia te oi le tunu pele sa moam ia mai se foi o pa anga tu tino ale sa mo la fa manuia lava le toi ia fa tu mo to utu mo sa anga manuia lava sa anga ia ni ai le tai ia mai elo na manuia I o pa mota malao o pa anga mafia anga malala fanga se ia ulia foi le sia so le lofa mala le tua ale tu la fa so foi ia sa mo le tunu pele so I foi lava So foi